Wij zijn Gospel Society en wij willen jullie graag uitnodigen voor ons concert op 2 april in de Breepleinekerk in Rotterdam. We are Gospel Society and you're invited to our concert on April 2nd at Breepleinkerk in Rotterdam. Ok, nossa Gospel Society e nós queremos invitar toda gente para vir no nosso concerto dia 12 de abril na Breepleinekerk na Rotterdam.